I pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i danas ću vam pokazati kako da skinete aimbot za Counter Strike 1.6, znači naravno radi na D3D i na OpenGL i pratite me, znači otićete na link koji će vam biti u deskripciji, klikćete download, to će vam odmah se pokazati datoteka, sačekat ćete da se skinem i i ući u odmah da naglasite imate WinRAR, ako nemate link će biti u deskripciji dole i skinite. Šta onda, da, onda uđite u bogati disel, samo ne to ovo aimbot. Sad sam rekao da sam ja bot, ne veze, ajde bogati. Da, ja ću malo pauzirat. Jede gol na ovaj WinRAR stalno. Vidimo se za ne znam koliko točno, za 2 minutu. Znači, evo ga očitala. I vama će biti ovako, možete ekstraktovat na desktop, ali ne morate. Znači, sam prebacite na desktop file da svaki put ako hoćete koristiti ovo duže vrijeme, da svaki put ne morate tražiti po koja sad što sam tražio po preuzimanjima, još ovako imate ovako puno mjera. To će biti teško, znači nema veze. Znači da se mi vratimo cheatu, znači ovako će vam biti i kliknut ćete 2 put na to i ući vam ovo. Znači možete slobodno pročitat tekst, znači aimbot, auto aim, knife aim, auto wow, ovo vam radi samo na OpenGL, auto shoot, auto pistol, team, ne znam točno šta je to, no recoil i no speed, ovo ne znam šta je, no recoil naravno radi i na D3D. Znači ovo na OpenGL samo radi, ovo ne znam šta je, samo znači supported games Counter Strike 1.6, supported os, znači može na XP, na Visti, na sedmici, na 32 bitnom i 64 bitnom kompjuteru. First release aimbot auto aim, knife auto no sprint, instruction run aimbot start game join server. Znači vi ćete napraviti ovo, kliknut ćete 2 put na ovo, pokreni. Malo ćete sačekat i ući vam u CMD, znači waiting for hello.s, ovo ćete jednostavno spustiti dolje, ućete u Counter i ovo će vam se maknuti, znači trebalo bi vam očitati aim. Ako ne očita, samo stisnete Windows tipku, novite to i 100% će raditi. Znači ako ne radi, javite mi se na stranicu na Skype-u, samo malo, znači na Skype goram.dur912, samo evo ne odim na problem. I znači da, ovo mi je prijatelj poslao Counter, ovo mi je prijatelj poslao cheat, da ne bi bilo da ja čitam sad. Ja to prije sam koristio kad sam još bio bot, kad sam imao 5-6 godina, dobro malo više naravno. I to bi bilo to, znači ako vam se klip svidio, kliknite like, šerujte, komentirajte i naravno subscribe se na kanal za još ovakvih tutoriala. Naravno neću snimat sad sve o cheatovima,
nego razni tutoriali, možda dodajte me ovamo na ovaj Skype ako trebate pomoć. To je bilo to ljudi, ne zaboravite se subscribe na kanal i lajkovati našu Facebook stranicu, linkovi su u deskripciji. Bio je ovo Goran PC i ja odobravam ovu poruku. Pozdrav do sljedećeg klipa.